Reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Amakuru yacu y'aka kanya tugiye kuyahera mu gihugu cy'u Burundi, aho kaminuza y'u Burundi yafatiye ingamba abize ubuganga bagiye mu Bufaransa badashaka kugaruka. Ni mu gihe cyo kandi turaza kukubwira ibyo umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje gukorera ingabo z'u Burundi, kubera ko imodoka z'izi ngabo zose ngo zikaba ziri mu maboko ya M23. Ni mu gihe cyo kandi turaza kukubwira ko ONU itangaza ko miliyoni 6,900 z'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahunze intambara. Turaza kuyasoreza mu gihugu cya Ukraine. Perezida w'iki gihugu Zelensky akaba avuga ko atewe impungenge n'imyitwarire y'ibihugu biri inyuma ye mu ntambara arwana n'Uburusiya, ashimangira ko asanga nta wundi muntu wizeye intsinzi ye usibye we gusa, kuko ngo abona intwaro bamuha zidahagije kumufasha ngo abe yatsinda Uburusiya. Aya makuru kimwe n'andi tutakubwiye yose turaza kuyakubwira ku buryo burambuye. Turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Uruganda rw'Isaro ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro. Mwaha ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye guhera i Bujumbura, aho kaminuza y'u Burundi yafatiye ingamba abize ubuganga bagiye mu Bufaransa badashaka kugaruka. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gice cy'ubuganga bagera kuri 28 barimo bandika ibitabo mu bya kaminuza bita specialité bagiye mu Bufaransa mu cyumweru gishize mu bikorwa byo kwimenyereza umwuga, ariko ntibagaruka ndetse ngo nta nubwo bashaka kugaruka. Abo banyeshuri kandi barangije kugira ngo nyine baze kugira ibyo bafasha mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko nyine ibijyanye n'ubuganga, ariko leta y'u Burundi itangaza ko aba banyeshuri badashaka kugaruka. Aba bagiye mu bikorwa byabo kugira ngo barangize ibyo kwandika igitabo, ariko bavuga ko batazahabwa impamyabushobozi zabo mu gihe baba batagarutse. Abanyeshuri benshi bari bifuje kuguma mu Bufaransa, ariko nyine leta y'u Burundi yababuriye ibabwira ko umunyeshuri wifuza impamyabushobozi ze ye agomba kuba yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibitari ibyo ngo ntabwo agomba kuyihabwa. Biteganyijwe ko bazasomera ibitabo byabo muri kaminuza y'u Burundi nibava mu Bufaransa. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ikiriho, Audace Manirabona uyobora kaminuza y'u Burundi yavuze ko abo banyeshuri nibatagaruka nabo nta diplome bazabona. Yagize ati: ndabizi neza ko bazagaruka kubera impamyabushobozi zabo zizatangirwa mu Burundi. Utazatahuka ntabwo azahabwa iyi mpamyabushobozi. Abaganga benshi mu Burundi bari guta akazi bajya gukorera mu bindi bihugu birimo Ubufaransa hamwe n'u Rwanda, kubera ko ngo bahembwa umushahara w'inica n'ikize. Ikibazo cy'umushahara ndetse no kudafatwa neza kwa bamwe muri bo ni bimwe mu bituma abaganga muri leta y'u Burundi bahava bakajya gushakira umugati mu bindi bihugu. Gusa leta y'u Burundi imaze iminsi itangaza ko ibi byose iri kubyigaho ndetse hari ibyo ishobora kuba igiye gukora mu minsi iri imbere, atariko mu gihe tutarabikora bagomba kuhaba, bagomba gukora. Ni nayo mpamvu ubu ingamba zamaze gufatwa. Tukiri muri icyo gihugu cy'u Burundi n'ubundi, reka tukubwire amakuru afite aho ahuriye n'iki gihugu cy'u Burundi, aho umutwe w'inyeshyamba M23 wongeye guhagarika izindi modoka z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko kandi igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'u Burundi cyamaze kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC kurwanya M23. Ni mu mujyi wa Kicanga ndetse ho muri teritwari ya Rucuru. Ingabo zikomoka mu Burundi izagiye mu butumwa bwa Afurika y'Uburasirazuba bwo kugarura amahoro muri Kongo zimaze iminsi zishinjwa gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, aho gukora ubutumwa bwazijyanye.
umutwe wa M23 ariko nawo ugashinjwa guhagarika imodoka nyinshi z'izi ngabo z'u Burundi, aho rwose M23 ibona izi ngabo z'u Burundi zitari mu ngabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ahubwo ari ingabo ziri ku ruhande rwa FARDC, igisirikare nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'umunyekongo witwa Daniel Mucombero abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, uyu nguyu yavuze ko M23 iri gukora ibishoboka byose ndetse ko ubu ngubu iri gukoresha imbaraga zishoboka kugira ngo ihangane n'ingabo z'u Burundi, kubera ko ngo FARDC yafashe ingabo z'u Burundi maze izijyana kurwana na M23, ibintu ngo byatumye M23 yongera kugira umujinya ndetse igaragaza imbaraga zidasanzwe. Abenshi mu ngabo z'u Burundi banatangaje amakuru bavuga ko M23 ifite imbaraga zidasanzwe ndetse ko nubwo bagiye kwirwanya abatazabishobora. Mu makuru twakubwiye ku munsi w'ejo twakubwiye ko M23 nyuma yo guhagarika imodoka z'igisirikare cy'u Burundi, bamwe mu basirikare bo mu Burundi batangaje ko M23 ifite imbaraga zidasanzwe ndetse banatangajwe cyane no kwihagararaho kwa M23 mu mirwano imaze iminsi ihanganishije M23 nyine n'igisirikare cya FARDC. M23 iherutse kwica umusirikare w'u Burundi ufite ipeti rya koloneli witwa Manirakiza Pierre. Ibi byose ni ibishingirwaho n'izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragaza intege nke, dore ko bo babyitangarije rwose bakavuga ko nubwo bari kurwana na M23 nta cyizere gihagije cy'uko bashobora kuyitsinda. Ibi ngibi kandi byashyize mu kaga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kubera ko iyi mitwe yitwaje intwaro irimo Nyatura, Mayimayi by'umwihariko nyine na Wazalendo, aba bose bamaze kugaragaza ko bacitse intege kubera ko ngo FARDC na leta ya Kongo muri rusange itari kubitaho, ariko kandi ingabo z'u Burundi nazo zikaba zateye ikirenge mu cy'iyo mitwe, zivuga ko rwose zidafite ubushobozi bwo guhangana na M23 kubera ko ngo M23 ifite amayeri ahambaye. Umuryango w'Abibumbye kuri uyu wa mbere wavuze ko ihohoterwa n'amakimbirane akabije byatumye umubare w'abahunga bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugera kuri 1,900,000, hafi 7,000,000 z'abaturage. France 24 yatangaje ko intambara hagati y'inyeshyamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro iba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe impunzi n'abimukira wavuze ko abantu benshi bahunze ingo zabo ariko bakaguma ku mipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye ubufasha kugira ngo babone imibereho. Ni mu gihe kandi amakimbirane akomeje kwiyongera ndetse n'ihohoterwa ryafashe intera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari ingabo z'akarere zigamije kubungabunga amahoro, kugeza ubu umutwe wa M23 umaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo kuva muri 2021. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe impunzi n'abimukira kandi wavuze ko guhera mu Kwakira 2023 abantu bagera kuri 5,600,000 bavanywe mu byabo aho babaga mu ntara ya Kivu y'Iburasirazuba, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri ndetse na Tanganyika, naho mu majyaruguru ya Kivu abantu bagera kuri 1,000,000 bavanywe mu byabo kubera intambara. Ishami ry'umuryango w'Abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi rivuga ko abantu bagera kuri 200 bahunze ingo zabo, abantu bagera ku 200,000 bahunze ingo zabo kubera imirwano yo kuva ku itariki ya 1 Ukwakira mu gace ka Rucuru na Masisi mu majyaruguru ya Goma. Ni mu gihe kandi ingabo z'umuryango w'Abibumbye zoherejwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zageze muri icyo gihugu kuva mu 1999, zikaba zinengwa kunanirwa gukemura ibibazo by'umutekano muke, ari nako leta ya Kongo izisaba kuva muri ubwo ubutaka.
Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize imirwano ikomeye yahuje M23 na FARDC ndetse abaturage benshi bo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari zirimo iza Nyiragongo, Rucuru na Masisi, ndetse rwose abaturage benshi bamaze kuba bava mu byabo, bamwe barapfuye, nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ishinjwa kuba itarigeze itangaza imibare y'abapfuye kandi bahari. M23 ikunze gutangaza ko FARDC yica abaturage benshi by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, ni ukuvuga abaturage nyine bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ibintu M23 ivuga ko ari ihohotera kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ni nacyo M23 ikunze gushinja leta ya Felix Antoine Tshisekedi, aho bavuga ko ubutegetsi bw'uyu mugabo bwaranzwe n'ibikorwa birimo ihohotera ndetse n'ibindi bitandukanye birimo kwica uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Imiryango mpuzamahanga yakunze kugira inama leta ya Kongo kujya mu biganiro na M23, gusa leta ya Kongo yatangaje ko itazigera ijya mu biganiro na M23 na rimwe. Gusa M23 ku munsi w'ejo binyuze ku muyobozi wayo Bertrand Bisimwa, uyu yatangaje ko igihe cyegereje kugira ngo leta ya Kongo ariyo yinginga M23